Dobrodošli u Antinu garažu, doduše danas nismo u garaži nego na parkingu, hvatamo ovdje prave majstore da nam kažu koliko oni u stvari alata imaju. Imam dosta alata i za drvo i za željezo i to je to. Da neko sad dođe i kaže kupit ću sve, koliko bi tražili? Pa tražio bi 1.000. 15.000 eura. Svaka čast, pa čime se bavite? Knjigovodstvom. Knjigovodstvom? Pa šta imate za probit rupe u papirima? Hobije, ali zbog hobija ne posuđujem alat nego ga kupim. Koliko alata imate? Više nego što mi treba. A sad je staro, sad ne vridi puno, a što ja znam. 20-30 eura, a? Koliko? 2000. Svaka čast, poštena alatni. 500 eura. 500 Što bušilice, kad se vide, pile. Koliko to para otprilike? Oko 500 eura. 500 eura. Sve skupa, da. I više, kaže gospođa. Svega i svašta ima. Puno preciznije broji. Evo, čuli ste, dragi gledatelji, kakve su to cifre. Ja i moj sunara nemamo ni blizu toliko, ali znamo gdje otići. U Benkovac. Ovdje se održava najveći i najpoznatiji sajam u Hrvatskoj i to prvenstveno sajam stoke. Sunara, prodat ću te. No, mi smo tu radi alata. Pravila su jednostavna. Svakom po 52 eura, pa ko šta uvati. Neka dvoboj otpočne. Evo ga, 52 eura tebi, 52 eura meni. Pajdo, laga bi kad bi rekao sritno. Sritno tebi. Sritno. Kruna od 40 eura. Dosta za Benkovac. Ali ako ne nađemo ništa, vratit ću se po ovo jer s ovim ću dobiti sunaru 100%. Di će on ovo naći? Nigdje. Pajdo, pošto ti je ovo, oprosti? 25, jel? Ovo je dobra stvar. Ovdje me ne privlače novi alat. Dođeš u Benkovac, kupiš novu šajbu, neće to. Vidi ovo, vidi ubode. Ovo sam tražio. Sudara, gotovi su. Pošto vam je ovo ovdje? 15. Pa je ovako električna dođe 15. Aha, veću, jeli? A pošto je veća? Ova dođe 20, a daći ti nju za 15. Jeli? A mi moga na 12 spustiti. Evo 13. Daj mi 15 i nosio. A čim si ti sam spustio na 15 prije nego što sam te pitao, već je to meni sumnjivo. Šta si rekao 15, jeli? Dobro, hoću, ajde. Šta smo rekli, 13, jeli? Nije? Daj mi 35. Daj mi 30. 36 mu daj. A pošto ti ova ovdje, vidi. 8, 5 eura. 5 eura, jeli? Evo može, uzet ću ja ovo. Ovo je isplativo. Kako ja čuo da se ovdje svi gode, ja koje god pitam, niko ne bi popust da, ko da je... Ko što popust? Pa daj mi nešto nazad barem. Pa to će mi dati... Evo pola mi daj eura, molim te, da mogu reći da sam za to majst. Hvala ti prijatelju, ti si pravi trgovac, a ne ovi što ne daju ništa. Ništa, ne. Bravo. Vratit ću ti se dogodine opet. Ovo je starija i od mene... Pošto ti je ona? Za tebe 10 eura. Ja lošiju kupio za 15. Hvala. A dođi ti sad jedan optimist, možda njemu uvališ, ajde. Jesi snimio? Molim te snimi di je štand, znači koliko je izdržalo. Izdržalo je ispod 10 metara. Sama od sebe pala. Ništa, ovo ćemo odmah na servis. Nećemo na garanciju, nego na servis. Amo ča. Vidi ovo. I one. Četkica, nadam se da su ravljene. Zapelo. Vidi, ja bi ovo, ali malo mi je vele 20. Ali vidiš, možeš mi dati četkica, nosi to i daj mi četkica, dvije, morali 2 para. Bravo, hvala ti. Naučio sam se goditi. Evo, 12. Ajde. Evo. To je to, pa ajde. Ne, to je za piće. Ajde, pomalo. Hvala ti. Hvala. Bog. Sunara plači, pun sam ko brod.
Ko što vidite, nama iza leđa vrijeme je za poluvrijeme. Ja sam svoj alat nabavio, a vi ostanite uz koordinaciju jer u nastavku Sunara troši svoja 52 eura. Nadam se puno neuspješnije nego ja.